addunyaan nu sobdee khayrirraa hiitee nu qabdee shayxaanaa fi nafseen faraa sirrii nu cuftee fitinaa qiyaamaa dagannee qalbiin nu qoortee ibadaa dagannee daandii sirrii lakkisnee osoo beenu millaa shayxaanaaf nafsee qabannee ni duunaa ni beeynaa duuneen hafnuu ni faanaa akhiraaf qoqqooynee mee maal faa lafaa qabnaa. istiraahatti wal afeeranii dhaqan kana namni hawaasni keenya as jiru 199 islaama malee kabiraa keessa jiru. Jarri kun huduuda yookaan wasana islaamummaa lafa keesseef sanirratti wal afeerratanii sanirratti bashannana amantiin hayyamtee fi gargar galuu qaban. Yoo akkas hin taane immoo ifiis gufachiisan amantii isaaniis gufachiisan. Dabri kanuma keessa ammaas namoota tokko tokko jira gartee warra bakka akkasii hogguu qopheeffate sheekottiin afeerratu. Sheekottiin bakka akkasii hogguu dhayitu bakki sun bakka hin taane yoo taate bakka silaa fakkeenyaaf muuziqaan irraa iyyitu yookaan gartee dhalaa fi dhiirtii walitti itti shubbisan bakka akkasii yoo taate osoo quban qabne yoo dhaqellee garaansaa madaaweeti yaa rabbi bakka kanaatti nan deebisin jee abaaree biraa deema boodarra jechuudha. Yoo quba qabaate immoo xiqqoo sheekottii irraa ka imaanni da'iifaa uzrii himata dhufuun naaf mijjooynee jira. Ka imaanni isaa jabaa immoo munkara jirtanii munkara keessanii fi hin dhufne jira. Warra islaamummaa irra sobboonni ta'egamu. Munkara jirtanii munkara keessanii fi hin dhufne ani hin dhufuu jedhan. Kaan immoo dhiifama naa godha irra uzrii kana akkanaati. Dhiifama hogguu gaafattu san rakkoo san ibsitee fi innama alayka albalaagu wa alayna alhisaab jedha Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Nuti wani nurra jiru rakkoo san ibsu ummataaf rakkoo hogguu ibsine ka hisaabu ka miizaan ka karaarra deebisu rabbii tokkicha isaan ummate dirqamni keenya balaa itti himuu fi biraan ga'u ergama rabbii kana jechuun isaan biraan ga'u. Si afaanitti qaba takka wahiin dadhabe hedduu keessaahu magaalaa Riyaad keessatti magaalaa Riyaad ammallee itti deebi'e magaalawwan Makkaa jira Madiinaa jira Xaa'ifii bakka cufattu namni waliin dhufa. Summi hamtu nusee hodduu hoggaan dhagahu waa hunda qopheessanii kurfeessaniiti sheekan keenya halkan itti kuteeti laalan kaa nurraa gaggeessaa jedhanii dafanii hiraatas nyaachisanii waan qopheeffatan san eega namni achi yaa gabbaafatan jedhan maal wahuma ajaa'iba waan kana rabbiin oofenne fide nama kana maqaa isaan dhawanii sheekha salaamu alaikum wa alaikum salaam. يا شيخ برقايدة والله كمان عندي وان أمتى ميك أجرت إيران فن الربع إذا ديك فتشابوا لنا عندي نما قران سعدي تبى يا مت قفني مال يا ما ركتني يا شيخ أقول أنا متى جديد في عنقنا قوي توك تكاش قوي نقري ها أمين شقوي كسين قري سئلا نان تنيسون تأمر ربي دي أسيت تريفي سبيتة ثاني جريجي ديراس قرأتني sanirra urgumaa ya Allah barlal dosa fi mali waan godhatan kun saddeeni ajaa'ibaa jiran nu qopheessanii dhala bakka tana jiran nuti quban qabnu itti as baasan istirahatan nakhil tajal sanin nu yamanituma waggaa namni akka sheekaatii fi kun halkan achi kutee nyaachisanii meegaa booltu diqqoni dhoboyna nurraa gaggeessaa isin eebbifnee jedhanii kutan yaa boo shaggooyyee nuuf as baasanii يا تمولني كابوفي يا تسومالين كابدوفي يا تسوداني كابدوفي إنه ما باكستاني في هندي لين عيني وانا لا خنج خيسي والله تبنغالي اللي خن شفت له إنهم لسان بيها أكاسين نميل في أمو تكون هاي المؤرمو خيسا 2500 كلما في إبشام باسه لا هنجنا في سديت ثاني خطي تبتل والله يفكبيتي توك جرسون جراكن جارسي كمان كم بيرنا ما فا
akkasi kaameraan irra deemanii booda akkasuman nama jala godhatanii beera san yaammatan gaafa. Sheekota biraa deemsisaniituma sheeytaanotaas gurratan jechuudha. Shiin lamaan wal dabarsan. Sheekotaan kutaa sheeytaanaan kutaa. Sheekota kutaa sheeytaanota kutaa jechuudha. Gaafa dubbiin akkana kataatu taate ummanni kun ulamaa isin fedhan. Dhaggeeffadhu ulamaa illee sobaa jira. Jaalala diin illee qaban. Dhibbarraa harka 90 isaan jaalatan sabboonummaa. Ulamaa'iin ammoo udaan dibamaa jira. Sa ummanni kun keeysaahu kutaa harka keessatti. Sa ummanni kun ulamaa isaanii jiru numa nyuun jaal. Wanta akka dalaganii fixatanii murataniiti eega muratan booda wanta akka hin jirtu jaal. Waan akkanarra bakka jirtanitti ulamaa'in waajiba keenya gaggeessine waan akkanarra yoo kanuun dhageenya taate irraa murachuu. Alhubbu fillaahi والبغض في الله قرسنا يودا دبني يا أخي نمني تكو الرب كجرو بيا تنخيشتي والله دوت اللي يوسف دفتي الرا أكتري فأنا ما سامع أجرت صح وري هالكني ويا أنا صلاة رت أنا تو أجري بربادجو بس أول طولة بس بربادو جلان جبر إيجا سبونم ما نديدي فيلم ما نديدي بكتنا خيست وان أورومون هنك ابن آدا يهودا في نصارى رانمني على برد دالله دين كيني خوبين رديمنو هيا مدبو أرانوتي الحمد لله بيتين خيست أردك آدي أروزة دك على لا أكت أروزني قدي أمانتين شوف كان إسلاما أكت ديماجو ورينها سو خين خدك جفتا وان دنقد جالة الإسلامات الجكشة شمرن كينيا دردرا من قدو مالك أبوسا مليون كل شيء دقيسني خان هرر لقوش سامبي الله أكبر ده كيف بدو الرجل يا الرا كولجي إمام الشافعي بنما توري علامة أدامت سيلا ورتشلو في خانة بكبوء ورد في الفيلم دكتور جيلاني بكبوء ورد الردوا شيخ أسبوت بكدوء ورد جمة شيخ عبد الرحمن الناصر مكأكنات العلماء أكيد الماتة قسمة بشنيمة في جندوم إنسان جرتو طلع في إيران كيرو والقبتني دين في تي في سبورهم ما في واقف والفوراج جراني على كن الجيراني الدين كينياس ديك أيسنة إف ديك أي سورة أمة خينيا سني رتك ديبينه إساني هج وجه أمري كينيا نوافت في أتوقعي جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الرشيد مي دامس جبابا واي خنا لالتسه خرا غرتي غمچوتي في حواس خيمي اس ديبيسوت قلبي ساني خرا غرتي ركوتنا درد ابچوت ونخون اسان فيدا وانجد كلمه غباب دو تكا نوجي حواسني خينا كنودغيفت جزاكم الله خيرا وني فتنه كاميرا نغانو غدو وني مشاكل اركمو خنرا تكينيا امنتي اسلاما تكينيا سبوما تكينيا المناموما خنرا كان نغانو غدو توكوفا امنتي تنيوردفو توكوفا امنتي تنيوردفو امنتين كينيا اينور رمغرا جنان علماء في برتا علماء رنان ناو ولا لا ردي مدوان المنما بخار ديما انما يخشى الله من عباده العلماء وخن اتيت اشو واجبته توكوفا نما بخاجل ديما ملي نما يجيب الله بكم سرا نما غري دغلادا بكم سرا arrabni hidhaadha beekumsarraa jala deemuun halaakatti nama geessa jennee yaanna jechuun kee sabboonummaa qofaan hin dagamina sabboonummaa qofaan dagamuun islaamummaa dhiisanii ta'u jechuudha akkasuma ammas dawaan jabaan kan diin tokkicha reefu duwwaa sadeen bira taa'u kuffise maali jennaan tokkoffaa haraamii fi halaal adda wallaalanii waan rabbal aalamiinaa quraana keessatti haraam godhe hunda halaal godhatan شيشا كان كنا فكاتن فا ولتلاقمو فا عذرين أتوباتو كجان كفسن باي تجرى إن شاء الله درسي في نقد أفاجرو كيستي ولبين سنة ساعة نورتين أمتي فكاتا شيخ غيا هنگر ما أجيني ولتلام منو جزاك الله خير قالتو ما يسين جنة هردفتو تخينيا هردفتو أورمو دعواتي في
dhaamsi amma fuula Oromoo Daawwaa TVtiin isinii dabre dhaamsa bal'aadha. Karaa gartee fuudhaa heerumaatirraa waan bal'aa dubbatame rakkoo gartee jaarsaa fi jaartii jidduutti argamuu fi rakkoo maatii diidurraa waan hedduutu haasawame akkasuma akkaataa bultii itti jabeeffatanii fi akkaataa hawaasummaan itti jiraachuu qaburraa waa hedduutu dubbatame. Ergaa gartee haasawne tanarraa barnoota guddaa baratanii jennee yaanna. Warra waan dhaga'een fayyadamu hagartee bu'aa ifiifis buufatee waliifis bu'aa buusu rabbi nu haa godhu isiniin jenna. Waan nu hordoftan yookaan dhaggeeffattaniif hedduu takka isin galatoomfanna. Nusobdee addunyaan nusobdee addunyaan nusobdee khayrirraa hiitee nu qabdee shayxaanaa fi nafseen faraa sirrii nu tuftee fitinaa qiyaamaa dagannee qalbiin nu qoortee ibadah dagannee daandii sirrii lakkisnee osoo beeynu millaa shayxaanaaf nafsee qabannee ni duunaa ni beeynaa duuneen hafnuu ni faanaa akhiraaf qoqqooynee mee maal faa lafaa qabnaa.